Bishop w'ubureberezi bwa Bunyoro Kitara Right Reverend Jacob Atireho yayereko butashemerwa wa district ya Kagadi gumizamu itine district speaker wanyuma y'abakansara okuremwa kutora na speaker kandi bakahendera bagira mu high court. Bishop Jacob nagira ngo kuzo mu court tikiri cyo kuretaho bumwe bantu bakagadi kandi nikwe kushaba bisimbireho kushitama hamwe bamare enshonga zabo nikwe abantu babase kutunga obuhereza. Bishop nagira ngo ihanga ryona ubwo hatiteje mu butebekana ha buryo butegici habo kutekana tureka gendo maiso ubiye kurembere district. We are praying for you. Ruhanga baho speaker and akome mu manani akome mutaina speaker. You cannot have council city because the chaired by the speaker. Ato kayikari kahanura murakura muragendo maiso kandi iki kiretira maka hamwe n'ekanisa bwavurwa obuteka. Bishop Jacob abera yarutaya yoreye omusabadikono bwa Katikenje yo ombureberezi bwa Bunyoro Kitara. Abo kutekana. I want to tell you ihanga lituyino kutekana. Ihanga litayimuki kutekana. There is no stability. I pray that we have a stable nation where people will look at us and admire us, when there is peace and stability in this country. Venerable Reverend Captain Wilson Atuhire uri omusabadikono Katikenje yo nagira ngo ka district ya Kagadi batekwa kuhurikiriza kushaba kwa Bishop kandi babase kutora na speaker orukuza kuhereza abantu bona. Garuka mu government ko kwagambira nayo abantu tibachahereza kurunga abantu baga Uganda habo kugamba bayino kunenangana obumuti bulimu nibakole ebintu mazime bikuswaza omumaiso ga Ruhanga yatuterera kurorangu tugarukire hari mukama twakole kirungi nikwe kanisa yetu ya Uganda egende mu maiso kiro kino murorereze obakwana ijanka kuno akayika mu bantu nkabano bongera kutunga omugisa bongera kutunga embabazi kandi naitwe nkarusoroza twino kusemererwa kandi tumusima abo kutugonza atwahira obwire atebize kurungi atukolire kurungi kandi nsime kanisa yona waitu abungire mpefu Parish Church of Uganda, Kasojo Parish Church of Uganda, yabunga Rusoroza Parish Church of Uganda kandi yamalira kiro kinu na mbuga nkuru y'obusabadikono obwakatikenge ya Kidiko Church of Uganda. Tukwenda kumusima murolezi waitu abo kubanka abakustayo atebeze kigambo nkomurwa mukuru oguruhanga ya mukomire kutebeze enjiri nuko abantu bamanye Ruhanga wabo bayikirize bajunwe makuru agagasha kwa Onesmus turihabwe omuri Kagadi.